Tlangwang usangati account mga cybercrime police in man Spa Jongte vangin ne zan khan Aizawl police station koda MNF thalai te an pungkhawm thulang nei na tarlan danin Spa Jongte hi athisel na athalawa medical certificate in unfit ati vekto nuwa thunei to sanga changa norna avangin check thale turati na omnia anshata vangin lungoi lawin MNF thalai te hi an pungkhawm ane thudon na chon medical a unfit ti nuwa custody dalui antumni in antarlanga thunei to sanga changa custody da turanor na avangin medical test nei thattir le ane hetianga doctor ten custody tora fit law anti chunga dalui tum ani dan hi dan pal zut na le medical duty officer te thunei na manga nek chep na an nga ya heiwang hian police malak na kan enzueni anti hemi chungchanga hen ZPM thalai ti chuan thu chwa siamin ZPM thalai headquarters chuan Facebook account lem manga ZPM le ZPM leader pulal du oma tol thana in nam hnoi anga mol phota ka putu rosang puya jongte MNF party headquarters a joint secretary ni mek to cybercrime police station in chaktaka an chui chuak ta chulo mom kan ti a thubel chian dol law MNF party shrai tua tlan se chunga thubel chian dol law phanga party dang be thin an om hi poyan ti thu antar langa MNF Ministry Cabinet Minister le athui shwai khadizat mein athlawang hawa zoitu ane kha awan doi thla kan ti a MNF hian MNF ni hi an lo tlin ber mai ni in ZPM thalai chuan an shat thu an tar lang bok tlan se chunga party dang be ching thlawang hawa namrun try tu khatizat che chuak te kha MNF in sarkar na an siam lain an putikal phung dik lo siam thaturin ngai to na le an tha lo seng sela chuan Mizoram hi heti hian an sop chiat ZPM thalai chuan kan ring lo an ti bokane